Dobar dan, đaci. Pozdravljam vas. Danas je petak, 24. april. Polako se približavamo i kraju aprila. Privodimo i kraju još jedan mjesec u ovoj nastavi na daljini. Kako ste? Da li vam je dosadilo da učite preko telefona, računara, televizije i tako dalje? Da li ste se možda poželeli škole? Evo, škola mora da funkcioniše na ovakav način i mi moramo da učimo i ovako. Danas nam je prvi čas matematika i nastavljamo sa jednačinama. Koliko sam pregledala one vaše jučerašnje zadatke, vidim da ste prilično lepo savladali kako da izračunavate nepoznati činilac. Danas idemo dalje i iz matematike izračunavamo nepoznati deljenik. Znači u vašim sveskama napišete naslov izračunavamo nepoznati deljenik. Mi smo naučili računsku operaciju deljenja, jel' tako? I naučili smo elemente kod računske operacije deljenja. 24 podeljeno sa 4 jednako je 8. To je jedan primjer deljenja. Pogledat ćemo članove ove računske operacije. Imamo brojeve 24, to je broj koji delimo i njega zovemo deljenik. Imamo broj 4, to je broj sa kojim delimo ili on označava na koliko delova delimo nešto i zove se delilac. I broj 8 se zove količnik. Mada je sve ovo zajedno kad zapišemo, sve znači 24 podijeljeno sa 4, to je količnik brojeva 24 i 4, kada izračunamo to je 8. Danas učimo da izračunavamo nepoznati deljenik. Znači, znamo, naučili smo kako da izračunavamo nepoznati činilac, sad ćemo nepoznati deljenik. Imamo jedan primjer. 7 djece je podijelilo jabuke iz korpe, tako da je svako dijete dobilo po 2 jabuke. Koliko je jabuka bilo u korpi? Znači 7 djece je podijelilo jabuke iz korpe, tako da je svako dijete dobilo po 2 jabuke. Koliko je jabuka bilo u korpi? Šta nam je poznato? Pa u zadatku saznajemo da je bilo 7 djece. Znači znamo broj djece i znamo koliko su jabuka dobili. Šta ne znamo? Pa ne znamo koliko je jabuka bilo u korpi i to je ono što treba da izračunamo. Znači, u korpi je bilo nekoliko jabuka, mi ne znamo koliko. Kad god ne znamo koliko, mi pišemo znak za nepoznato, to je najčešće slovna oznaka koju čitamo sa x, mada naučili smo da može biti neko drugo slovo. Šta smo radili? Iz te korpe u kojoj je bilo x jabuka, delili smo, jel' tako, na 7 djece, znači x podijeljeno sa 7, i znamo da je svako dijete dobilo po 2, znači jednako je 2. Kako rješavamo ovu jednačinu? Da pogledamo. Broj x je deljenik, broj 7 je delilac, broj 2 je količnik. Uočavamo da nam je ovdje nepoznati deljenik. A nepoznati deljenik izračunavamo tako što pomnožimo količnik i delilac. Ovo smo naučili kad smo radili vezu množenja i deljenja. Naučili smo da su množenje i deljenje dve međusobno povezane operacije, da svako deljenje možemo provjeriti množenjem i obrnuto, tako da i sada kod jednačina primjenjujemo upravo to. Bez množenja i deljenja i nepoznati deljenik izračunamo tako što pomnožimo količnik i delilac. Kako smo onda rešili ovu našu jednačinu? X podijeljeno sa 7 jednako je 2, x je jednako 2 puta 7 i x je jednako 14. Jednačine uvijek provjeravamo.
Znači 14 podijeljeno sa 7, to jeste 2, i znači da smo tačno uradili zadatak. Odgovor na naše početno pitanje bi bio da je u korpi bilo 14 jabuka. Jel tako? Znači nepoznati, da ponovimo još jedan put, delilac izračunavamo tako što pomnožimo količnik i delilac, ili možemo i malo ovako u stihu. Kaže, u školi je učila i mama taj poznati stari trik da deljenik računamo kad pomnožimo delilac i količnik. Imamo ovdje još jedan primjer, još jednu jednačinu. X podijeljeno sa 6 jednako je 7, znači delilac je nepoznat. On se izračunava kada pomnožimo delilac i količnik, to je jednako 42. Imamo ovdje jedan zadatak. Mama je donijela čitav buket cvijeća. Pomozite joj da ih ravnopravno rasporedi u ove dve vaze. Šta znamo? Znamo da je mama donijela buket cvijeća, ali ne znamo koliko cvijeća ima u buketu. Jednačina za ovaj zadatak glasi x podijeljeno sa 2 jednako je 7. Nepoznati je deljenik, a jednačinu x podijeljeno sa 2 jednako je 7 je ista kao jednačina koju smo prethodno radili, samo drugačiji tekst, jel tako? Postavimo jednačinu, x podijeljeno sa 2 jednako je 7. Rješavamo jednačinu tako što pomnožimo delilac i količnik i proverimo. Izračunali smo da je u buketu bilo 14 cvetova. 12 šargarepa treba podijeliti na nekoliko zečeva tako da svaki dobije po 4. Ovo ćemo raditi naredni čas. Patuljci, spekla sam kolač, kaže Snežana iz bajke o Snežani 7 patuljaka. Mrgud je malo ljut, pa kaže opet kolači, ali ostali se ratuju i kažu jupi, za svakog ima po 4 kolača. Koliko nam beše patuljaka? 7. Ajmo da izračunamo koliko je Snežana napravila kolača. Znači, Snežana je napravila kolače i podijelila ih na 7 patuljaka, svaki je dobio po 4. Jel' tako? Jednačina je x podijeljeno sa 7 jednako je 4. X je jednako 7 puta 4, x je jednako 28. Kada provjerimo, znači umjesto deljenika pišemo broj koji smo dobili, to je 28, podijeljeno sa 7 jednako je 4. Znači da je Snežana ispekla 28 kolača. Jednačine su vam jasne, nadam se. Sad možete čak i da se igrate, ali kad uradite stranu u udžbeniku, to je strana kod koje učimo nepoznati deljenik. Jer smo danas učili kako se računa nepoznati deljenik, a on se izračunava tako što pomnožimo delilac i količnik. Odnosno, možemo da kažemo i količnik i delilac, svejedno je, jer, kao što znamo, kod množenja činioci mogu mijenjati mjesta. Znači, nadam se da ste razumeli. Sad ćete provjeriti tako što ćete uraditi lekciju u matematici gdje učimo izračunavanje nepoznatog deljenika. Toliko što se tiče matematike, idemo na srpski. A srpski jezik učimo dalje pisana slova latinice i danas učimo još 2 slova, to su z i ž. Jučer smo učili s i š,
Oni se, kao što ste primijetili, razlikovali samo po kvačicama. Danas radimo Z i Ž i oni se također razlikuju samo po kvačicama, ovim rožićima ili kako da ih nazovemo. Prvo učimo pisano slovo Z. Ajmo da vidimo, da pogledate kako izgleda. Z kao zvijezde. I kako se piše slovo Z. Kao što vidite, malo i veliko slovo je potpuno isto. Kako pišemo? Znači, počnemo malo ispod linije i napravimo jednu duplu krivinu. Kao kad hoćemo da pišemo slovo I na sličan način. A onda idemo jednu liniju u koso i ono što smo radili gore, to isto uradimo i dole. Opet napravimo ovu krivinu. Malo i veliko, kao što vidite, se pišu potpuno isto. Jel' tako? To je slovo Z. Idemo dalje. Sljedeće slovo je slovo Ž. Pisano slovo Ž. Ž kao žirafa. Pogledajte, znači piše se na isti način. Sad vidite. Ima crtu. Ova crta može i ne mora da stoji. Pogledajte kako je u vašim latinicama. Ako u vašim latinicama piše sa crtom, pišite sa crtom. Ako piše bez crte, pišite bez crte. Znači, kvačice se pišu na sredini slova kod ovog udubljenja, jel' tako? Znači, krenemo malo ispod linije, blaga krivina do linije, opet pravimo krivinu, vraćamo se do linije, linija u koso i dodamo kvačice. Isto to i kod malog slova Z. Pardon, Ž. U vašim sveskama napišite po jedan red malih i velikih slova Z, Ž. Znači, red malog slova Z, red velikog, red malog slova Ž, red velikog. Nemojte da žurite, polako pišite, pažite samo da lijepo oblikujete slovo. Ukoliko vam baš nije najjasnije kako se piše, pogledajte ponovo video ili otvorite vašu latinicu pa i tamo imate poteze kako se piše. Kada to uradite, treba da napišete pisanim slovima latinice šta vidite na ovim slikama, šta je ovo i šta je ovo. A onda da prepišete date rečenice pisanim slovima latinice. Zana kaže da je zeka zelen, žuta i zlatna je jesen u šumi. I nacrtate nešto što počinje na slovo Z i na slovo Ž. Za vikend uvežbajte ovo pisanje tako što ćete uraditi zadatke u latinici kod ovih slova. Petak je sljedeći čas. Petkom jeste muzička kultura. Učimo pesmu Zeleni se jagodo, to je narodna pesma. I druga pesma koju treba da čujete, to je divna, divna narodna pesma, vjerovatno je znate, može čak da se igra i kao kolo. Trebalo bi da dobijete ocene iz muzičkog. A ocene iz muzičkog možete dobiti tako što ćete da naučite jednu od ove dve pesme, da je otpevate i da mi pošaljete ili audio ili video snimak.
Ovdje imamo i snimke koji će vam pomoći da naučite. Ono kako smo mi naučili karaoke, jel tako, kao što smo radili i u školi. Zeleni se jagodo, zeleni se jagodice, zeleni se u zelenoj travi, oj. Zeleni se u zelenoj travi, oj. Cveti brže jagodo, cveti brže jagodice, cveti brže u zelenoj travi, oj. Cveti brže u zelenoj travi, oj. Dozri brže jagodo, dozri brže jagodice, dozri brže u zelenoj travi, oj. Dozri brže u zelenoj travi, oj. Ovaj snimak imate također u vašim digitalnim udžbenicima, možete i tamo da poslušate, a možete i, ako ne možete da otvorite digitalni udžbenik, i sa vašeg CD-a, da biste lakše i pravilnije naučili pesmu, da biste mogli da dobijete ocjene. Druga pesma koja je u ponudi, znači birate jednu od ove dve pesme, jeste pesma Divna, divna. Znači, izabrat ćete jednu od ove dve pesme da naučite da dobijete ocjenu. A sad, bolje je video snimak nego audio snimak, zato što na video snimku sigurno vidim da vi pevate. Dok pevate možete i sami sebi da dajete ritam na neki način. Šta je bitno kod ove dve pesme? Obe su narodne. Kakve su ono narodne pesme? Sjećate se, učili smo. To su pesme koje su nastale u narodu, vremenom se zaboravilo ko je autor pesme, a ljudima su se dopale, oni su ih pevali često i zato se sada zovu narodne pesme. Vi ćete naučiti neku od ovih narodnih pesama, odmorite se malo za vikend, gledajte da kvalitetno provedete vrijeme, slušajte odrasle, budite zdravi i vidimo se u ponedjeljak. Doviđenja.